Ki pulit jongka umkiang patrolling post East Jaintia Hills District kat baginang pelong ya kajing penap ketem. Ha rata cira anti-infiltration checkpost East Jaintia Hills District ha ka kharwetre ukalan kot arjapsan kila yok kurup ya ki dawai kuli amphetamine na ki arngot ki kentai Manipuri ki pasyong ha kawai ka kali kamai force traveler kabarangwan na kithan Assam. Ki kubor na ki pulit kay thuo ba ki pulit ki balapet bat bishar bniaru ya ki kot kisla ki pasyong kali kila yoi ya kawai ka kentai ka balatip kerteng kum ke esta ka ba kila ishan khamat ba bat kat ba kidang khanra ya ki pela jongki kila lap ya kawai ka pela plastik rongyong bala buri ba hadien kasit bat na ka plastik kila lap badon lai teli ki jingsong ki baret bala sop ba ki don arpau teli ki pela ki baret bat hapo kini ki pela baret la thep hadu arspa teli ki dawai kuli. Hadien baki pulit kila toket ka este kala itu bakala wan lang bat kanana ajungka. Ha ka bakaniru kala ra ikidawai kuli. Kumta ki pulit kila rano ya bro arngut cha office jongka rata cira checkpost.